Google AdSense bo jora apply khlaina nang bahai ke apply khlaina nang Google AdSense bo jora manje YouTube apply tongai rok borok ni bagai belake kaham ku angko bro bai srai ke naron bagai video tu bai peke ke narok kaham ke nadi o video no puila ni simi pai thak jaro phadi ke sing kabang ko saya kare sing kaham ke sing sukul bai khlanya le na lamso ko haina joto nai tonai no tan tina Google AdSense te kisa kok sai kinaro na tam ke Google AdSense already ani thani phai sok pai jak tong ke Google AdSense bo jero sing apply khanya nam bahai ke apply khanya nam kabang kok sini ti brasor semi hete bana nangke sing to belai keno wana layo tam ke Google AdSense bahai ke apply khanya ni sing jese rungjak sijak hin bana hede bana jebro sing sine channel tori thangana a jero je Google AdSense apply khanya bagi option phai sok sing belai ke wana thango phai ro de ngai thangaro ne aba hendro mongsa wana na ya a tini ro strai ke kaham ke sai kinaro Google AdSense je YouTuber apply tonon bagai belake important o jaga o je address verification bisingo tongo soita a soita no nang oro fill up ma khlaina aboni yagulo ni bank detail tongmani aboni nang fill up ma khlaina ge Google AdSense bo jero apply khane nang ge je pro ni channel 10000 kanan nangnai a jero nang apply ma khlaina tei kaisa mistake tongo kobang ko borok no akok no tei saya je pro ni YouTube ni rang $10 kawai tongkha hinke nang Google AdSense apply khane bagai ni thani option 5 shop abo nang mungsa wana nangya hinke bahai ke apply khanya nang ato abo buskang ko nok no sai kana no hinke je apply khaitani bahai ke apply khalaina nang abo nok nang kaham ke sukru bai sai kana nai nok kaham ke kraina hargra de hinkai kabang ko korona je mistake lailayo je sekang Google AdSense manani bagai apply khaibe je 10000 subscribe kai asini haida bana hinke 10000 subscribe kai asini Google AdSense apply sekang ta khlai tamni hinke rang hapnani belai kheno tugui thangmano eba rang hapnani belai khe chaya ngai thangmano haida na habya pan ngai thangmano let pan ngai thangmano abon bagai amo hai sekang je saya samu ta khlai le jadi hinke Google AdSense je pro apply khane ne ke 10000 subscribe kare na tani channel ko monetize to ongna nangnai hinke abo to sunjotono sai mano hinke nro kaham ke khnaina hade address verification eba jengmo je address verification eba Google AdSense jeng bahai ke fill up khanya nangnai eba bahai ke fill up khanya ke jeng klai saklai jeng manai abno tini akid namna kisa sawi khadar bona Google AdSense je apply khane bago option email id o phai payo apro poila sakani ni bum marinai aboni yagulo je nini address fill up ma khlainai address fill up khaiteno jeng kabang ko chaya khlai address fill up khaiteno go jeng chaya khlai ke hanke jeng manani bago Google AdSense belaina tugui thango address fill up khaiteno go ajaga o poila nang marinai je nini address marinai aboni yagulo nang marinai je nini district marinai aboni yagulo post office marinai post office mani yagulo aboni bisingono je phone number marinai nini ajaga ona add khlai marinai phone number nang ajaga o je je address hinpano je alko nang phone number marinai aro ridi hinai sijakai krai haiba nang phone number marinai phone number ikangke se je om hai Google AdSense ni om hai jaga o je nini mobile number soginai add khlai janai o jaga o kai nang o jaga o add khlai jagi hanke nono bahike nang bai krengai nono bahike call khaine je post office ni borok ro inka abon bagai no je apply khaitene no problem khaimano abon bagai om hai problem ang kabang mano nuksa nugui bo phaika am hai problem rok no je sini ti prasar Google AdSense je borok ni sopaija ang nukjak already je am hai rok borok ni phone number ya inga phone number ya anke bahai ke bobai contact khai krenai haida bana anke abon bagai no je mobile number address fill up khaitene bo mobile number ya anke post office bai norok krengai tongde norok ni Google AdSense 2 week 3 week ni bisingono phai sopaija ngai mano abar bagai bisi let ingya inke Google AdSense asuk let ngai bo tongya tamni bagai inke 2 week 3 week ni bisino phai sopai onki ang taching saka je address fill up khaitene wo je ajaga norok mobile number yanke norok krengai ma tongnai inke mobile number ke norok kuno krengai tongna nangya je jaro ni Google AdSense phai sopai na ajaro no call khaiye je ring hornai aban bagai norok mungsa wana nangya inke je YouTuber khlai tongnai rok kabang kuno norok kaham ke sawi man kana tamni ke kabang kuno amai video khlai sawi khana ri hai debana je $10 kana nang morok abor kabang kuno sai khana ri abo hai kok rok no kabang kok hoitonu kabang kok borok logi saya inke ang tini slai kendro no sawo je sekang apply bota khlai gradi inke je pruni ni channel je monetize mani yagolo je 10000 subscribe mani yagolo je ni tai $10 ka mani yagolo option phai sopai email id wo upload nang apply khlai di inke ni mungsa problem nglang kete joto ni slide khlai ke nang mana inke je address fill up khai pro je Google AdSense ni option sopai je ajago fill up khai pro address ni ajago ni address na nang nai post office je district tai mobile number abono norok important belai kheri di gen norok post office le puno krengai tongna nang ya je jaroni ni phai sopai abono call khai ring hornai
ke je YouTube khlaidona bagai beleke rang uthona ke Google AdSense nango beleke important ke je YouTube khlaidona rona amtini rona abono koina ni musungo norok jepro Google AdSense apply khlai ke amai mistake rok ta khlaidi tamni henke kabang ku borono amai ke sokpaya eba sawimania let ungjagui tongo fia bupuru phai sopai ke borok abo sawi simania herbana ke phone number ba आज के ऐड खाइसे के बाकी नंग बाई करंगे बोनो कॉल kai shahor naiba abon bagai a apply khaite no naro mistake ta khlai dinge tinen video musukno tindro o channel katal nge please subscribe khai di tamne ke katal katal amai ke information nai ti prasarok tamne ke kabang ku borono sawi mania ngi tongi mano YouTube to kabang ku borono khulogui income khlaina bagai nailayo haibano se income khlaina bagai thangtani kabang ku borono mistake khlaimana abono tei sandin dorno kisa saikena ruwa om hai mistake rok norok ta khlai di tai tamni ke Google AdSense tamni ke belake YouTube khlaitani bo important tongo also je address verification tongo belake abor namko bani ke norok am hai je address verification je manani hingka ke norok am hai apply khaitani problem ta khlati ke problem khai ke abo norok ni no problem ngai thanai tamni ke manani belake tugui thanai nang to songi mano tamni bagai le khatam ni bagai sopai ko fian post office bai kerenggai bo tonya ke belake nang le jagai mano fian post office musa kerengna nang ke tonga ke anje thaji sama hai khlai mobile number आज ko add khlai ri di ke mobile number aro add khlai ri ka ke nini ani bagai belake kaham ko ate de bana ke je pro Google AdSense phaiso poyo nono call khai direct ring hornai bo ke nini muti muti mani sopai ke nang phaina pai hino no sa honai ke amo hai ke tini ni bid bagai video musukna ke naro kaham ke naro sasogoi man khana ko pro ko sai sare ke ang naro bagai video to goi tongo naro musa problem mani krai ke naro Google AdSense sopai han ke naro comment klain ta pode comment naro sanan ta pode naro Google AdSense je pro khlai je problem rok ngoi tongkha ke tamne ke nong problem na ang solve ren bagai tiar tongo naro je naro me one suk marok eba naro ni je share khane musa wara bajo to share khlai mano comment ni bisi deklai ke tin bai video musukna hane naro bai jora kahaman khange malai fine ke bye bye